January ni somni pathum sanga zakwa somthum pathuma piang Bill Hayden hi Australia rama politician lar taknin kum somni pariat chawa upa anin House of Representative atan tlin ani Australia rama Governor General somni pakhat na niin he nai kum sanga zakwa somriat pakwa atanga sanga zakwa somruk paruk chung khan athok ani he na chel to zinga chel rei berdut tu ani nge Labour Party hunrei tak ruai tu ania Cabinet Minister ta hial po alo ni to thin ani Australia rama mi challang tak ani boka pathian omring lo tu ani nahi soi kher ngai lova van tang riat pui ani tu tiang chu nima se kumsang ni som pani a stroke awanga damdoi ina en colony tungkhan pathian hi om nge ni ti rin na alo nei chawa kumtam fe alo von to atheism chu kalsanin Christiana alawin peta ni Australia ami poimo tak pakatangin min ngai ani mai theya ani na taka chuan kami hring puite ang boka ti diklo thin rin na thuwa po diklo ve thei tho mi hring kani kan nu na mi poimo bertur chu Isua Krista zoki ani tin tongkam alo nei ta hial ani unaw du tak tuna hian lal le chandamtu atan Isua Krista hi ipom theilo emo pawm turin har satna ila nei ri ani mai thei kum somriat panga chung nal Isua hrelowa hring nun mangtu Bill Hayden nena in puang tu nge hian inena in puan ve aduani buli lo tan fu to lo emo ibul tan dan alo thatok to lo ani poin atop tal chu khar thang che